Keroni Pachu Aklamala Volleyball Tournament Angdung Kitipon. Jentong Jinti along BJP Dr. Habeteron Aparman Wood Kereka Mike Kapetupo. Aam Aadmi Party WKADC at Marsik Jeta Putak Pirangkia Mike Kamipo. Chalakathar along BJP atun penche roktok penjingki cethana Mike Kepaman pon. Kepatu penta okpran me puma thapon sikheruni angdang mate karbe anglong angdang pita non kithurmi owekimi atuma phan kangri kangkrang pen kapache ojia phansi labangso kapatu kebipon athe kepatu ahina ningke hanglote arakia hormu ke chuabangke teni deji pupensi labangso kapatu kebipon Sansi nijang karbeng long lakha trok se kopli MSC constituency ka parlo kheroni pachu aklama long jangmi pon ni phai ke thomarani volleyball ke pachu anglung kiti pon Labangsa angdung kiti ponalong kacerap dung Kheroni Sport Association pen lapen angdung kiti ponalong maije pahem phupon oweching room club amaipu Rahul Ropi lapen labangsa volleyball angdung kiti ponalong aluhi sarpoman peng pen kacetong dung Kheroni Sport Association Secretary Abinas Be lapen Kheroni Sangbatik Sanstha along ex-president Alok Borbora lapen Northeast Spain News 24/7 Cherala Hempu Bir Singh Hanse lapen KSA Kheroni branch along amaipu Rajiv Kru lapen KSA Sport Secretary Terona Sangho lapen Holyland Higher Secondary School Principal Utom Temung lapen West Karbianglong District Cricket Kitana Bank Labang sa volleyball kapatu along East West Lahini District Apartment Pensi kapatu Bipon lapen District Hini pen Team Crate Rock and Patu Pondo Sonsi Prilu Menmiji Rongkimi Oweching Group Tilapasti Dokmoka Dipu Nokbe Hampang Rongkimi B KRCM Langhin Pelangpi Cleared Up Club Pelangpi B Rongkang Tui lapen action replay latim kre trok ang bong pen rongkimi bi atumsi pinning surihini ra inkora trok asengkana pharman volleyball winners chepalongpo labang so along trophy with tangka mate cash money suri inkoi lapen runners up laki tilabasti atumsi chepalongdu labang so along trophy with tangka mate cash money suri cap chepalongpo pen medal pusitami longpo Lapen pining surihini ra inkora troka sengkan volleyball ke pachu ke biponalong Karbangla Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohanga hinpen sidihina mupusitami cherap tun pusi phirangke weching room club amai pura hul rong pipen CEM Tuliram Rohanga phan ka chorwa lamti phirangke thengnu pachini pon Olah sidak nitum kini tarik kethom April 2026 ani kan nitum nandak kini dak Oweching room sport club nitum nandak patir piponsi na cerap bangke nitum la Kheroni Sport na cerap dun lo la sinon nitum ingdeng hini pen sinon e claim bom lo la det pen nitum mathapon lo muning ka ansu sentu claim pon si nitum cuma thalo plus tan nitum na cerap dun ang litulam sar hanta ning aklong pen choro par lo la pen non nilitum mathabang la ansu sesi nitum claim poni pusi nitum mathapon lo silansu situliram sa nitum na cerap pusi ni aklong man mathalo lapen niltuma group along Oweching group club along lansu na cerap tundu tuma member tuman tadak do la tuma tan ni aklong ka choro lo lapen nali tuman ta choro lo lapen ang litu secretary Kheroni Sport Association ang li panta ni choro lo lapen presiden na pomo wang no mat cherso apor do chet masila ta bele kam darang sila ang presiden sarbang e dam lo Laban pini bang ko na tim chitong pon lo pini patu. Pini dadak itu macam tong ke 16 13 chitong pon lo. Silan so se muning ke 16 so se chini tum training koi pon lo. Day night la so match di pon ke tum obimi tu panta la ke meo. Laban tuliram sar ni tu kana rab joini sin tu talan kacak pon lo. Lan so se muning kana cerap mo bosi tum matha pon lo. Sonsini phai hini arani Arnikang sampor phaike thomapor malom lakhain korai si Borjan constituency angtang Chalakathar rongalong BJP party atum pe chingki chethan amai kepama mai along babu kru kongchun bang ahin pensi mai chari bondo dikendro rong pi pen aluhi pachini bon labang sa mai along nang chetong dun biren tisu Sakti Chandra in charge lapen thesupi teron pi kongchun bang pi nang chetong dun lapen langki ik PS pen president lapen secretary lapen arpheka dong PS pen president lapen secretary adun tu Chalakathar PS pen president lapen secretary lapen apar hatuka PS pen president lapen secretary atum chetong du
lasan si maya long non ke bang ji ni phaiser ke bani BJP pen MLA ki legalong kachotoi dun candidate surya rong pharaphan pahai lo nang pusi chingki che thanamai ke paman pon Borjan HDP pen hemari be report Northeast Pay News Kelalo kadom milimen milimen piso mili sarita PS pen Shakti Kendra Pramukh lo in charge lo asli tum pini lada kachitong kachingrum kelala athipi kelalo Shakti Kendra Sonmilan budu litum BJP party lo laso Sonmilan mane BJP Bharatiya Janata Party ban kekroi laso kekroi thip laso Sonmilan ini ke Jeparong laso Sonmilan plus nilitum laso Sonmilan lo chitan chipari boxok mane training base in charge mohila bahini yuwa bahini aper ke bang crane hini parent body labat polling agent lason koson sigi claim kita nahi ma jula hai ni tum non ke bang ji tarik sirkep lo laso but ki jok ji ki pol ji laso ni phas ni tum chitan chipare laso son milon apar hatuka apen ke dotulang ar phegadong lapat langkik lapat adun las kijut chala kathar la PS plan litum pini ching mian ching ma ching sai lo la si a program ta chun lo la state na directive teng litum claim lo Sante lang nalito PS long pini bangko an bang sono phai dolo la long pilung pen nili la so file ba nili dak ni long record do la PS clipen bang suri ra bang tharo isira rok sirkep ana litum la so PS clipen la so butal do la pen nang litung la ki haji phan nang litung kon ninga che thedu lo litum ke 100% hai non thubang ke achen ni tuma CM Dr. Turam ha ni tuma na chinghon o ki claim dam pen dang lok ni tuma phan kiar kuri o la pen ni tuma chinghon state long a CM Dr. Himanto Biswa Sharma dan ni tuma phan Karbiang long nang visit ver bang ver la pen ni tuma IM mata MSc tamen ni tuma mate ni tuma na candidate lo last time ni tuma phan ke claim ke dam nei question man litum khodai tame training jipi ba Borjan bila mortalong general secretary siklembom peniditum borjan ang kang puling da topik 70 ta puling do songbong peniditum 70 ta puling along ke tum ka humri ke dam tum ke kempin tum mipik pen nitum high veg ji posining je thelo then high veg ji nitum puling tin si tame nitum a committee do nitum ning je theklong pen si nitum da dam penalang nitum tamin je theklong nitum receipt basi mipik basi nitum sen a percentage pen haji basi ning je thelo so asa ke nitum aklang chalo Nijang Karbiang long rong khang constituency rong koroi kensing rong pi hem long jang ni project lo ni phai ni arni Aam Aadmi Party WKADC atum pherang ke ama ing nipon sikke damtang arni Nandi Yadav lapin Ashok Chauhan atum Aam Aadmi Party WKADC President Chikrongpen CM Dr. Tuliram rong hangalong dam si BJP Party joint dundat ke ahok kalipusi pachinipon Aam Aadmi Party Central Committee pen sitambi officially si Tenzing Kathara phan WKADC President Lapen Mongol Singh Bea Phan WKADC General Secretary Arpu Surini Rankora Trok Pekpon Aam Aadmi Party WKADC atum ke nonputa dowet lang pusi Aam Aadmi Party WKADC President Tenzing Kathar pe pachinipon Alang litum lapuson kachakrong pen CEM rong hangasang ho along BJP ki join dun ke hokali athe Nandi Yadav lapen Ashok Chauhan atum phan ningkan pho suselo Aam Aadmi Party pen kiplung pon puta pachini pon thu Lasi Nandi Yadav lapen Ashok Chauhan atum lapuson Aam Aadmi Party WKADC aphan anong ke jutta pa puta prabjin pen pherang ke mai ingni se ahok alam chethan pon vek nangji lapen jong se ahok alam chethan pon pedet politi State Committee pen sodak pen bangsai ponang kopo puta Aam Aadmi Party WKADC atum pen pachini pon Pherangke amai ka nipon along WKADC President Tenzing Kathar General Secretary Mongol Singh Be Rongkhang LAC President Ken Singh Rongpi Amri LAC President Sumit Mithi Rongkhang CC President Sunday Tokbi Rongkhang CC Assistant Secretary Andras Teragatum Chetongdu নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী মংগল সিং বে আম আদমি পাৰ্টি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ সাধাৰণ সম্পাদক
যোৱা কেইদিন আগতে আমি তেখেতৰ ঘৰতো গৈছিলোঁ, নন্দী যাদৱৰ ঘৰত। তেখেতলোকে কি ভাবি চিন্তি কৰি পেলাই আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ দলৰ নাম লৈ 2-3জনে ব্যক্তিত CMৰ ওচৰত গৈ কৰি বিজেপিৰ দলত তেখেতলোকে যোগদান কৰাৰ কথা আমি নিউজৰ দ্বাৰা দিও আমি শুনি পাইছোঁ। তেখেতৰ ঘৰত গৈ সুধিলোঁ যে আপোনালোকে কি কৰিলে, আপোনালোকে মিডিয়া ওচৰলৈ যাব লাগে। তেখেতলোকে নিৰ্মাত হৈ আছিলে। তেতিয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিলোঁ অশোক চৌহান নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ লোকক মানে ফুচুলাই কৰি তেখেতলৈ লৈ গৈছে। তো সেই মানুহকেইজন আমাৰ দলত তেখেতলোকে নাই, এক্সপেল হৈ গৈছে অলৰেডি। আজি 5টা বছৰ হৈয়ে গৈছে। তেখেতলোকে কোনো এজন আমাৰ সদস্যও নহয়। সেইকাৰণে সেই বিষয় লৈ পেলাই আমি জিলা পৰ্যায় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমি কথাখিনি অৱগত কৰিলোঁ যে তেখেতলোকৰ আমাৰ বদনাম দিয়াটো আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়। তেখেতৰ ওপৰত মানে আমাক একশ্যন ল'বলৈ কাৰণে কৈছে। যদিহে তেওঁ স্বীকাৰ নকৰে যে কেনে প্ৰকাৰে কেনেকৈ গৈছে, কি বাধ্যত কৰি তেখেতলোকে আম আদমি পাৰ্টিৰ দলৰ নাম ল'বলগীয়া হ'ল, সেই ভুল ভ্ৰান্তিটো আমাক যাতে মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেখেতলোকে ভুল ভ্ৰান্তি যিখিনি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলং কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমাক কৈছে যে তেখেতসকলে অতি সোনকালে মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেখেতলোকে যিখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে মিডিয়াৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আমি কমিটি থকাৰ কাৰণে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ 9টা সমষ্টি আছে, যিহেতুকে আমাৰ LAC-টো 2টা, আমৰি আৰু ৰংখাং। সেইকাৰণে সেই হিচাপে আমি 2জনো টিকেট দাবীদাৰ আছিলোঁ। তেখেতে ৰংখাং সমষ্টিৰ পৰা, মই আমৰি সমষ্টিৰ পৰা। ঠিক তেনেদৰে আমি কমিটি যদি নাথাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ টিকেট দাবীদাৰ হিচাপে আমি পৰিচিত কৰিব পাৰিম। আমি কমিটি থকাৰ কাৰণে আমি সেইটো বাধ্যত পৰাৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল কমিটি আৰু ষ্টেট কমিটিয়ে আমাক কৈছে যে তোমালোকৰ অকণমান বহি দিয়া, বোলে ইষ্ট কমিটিৰ সকলো যিখিনি 2টা প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতলোকৰ লগতে কেম্পেইন চলাই দিয়া। সেইকাৰণে আমি ভালে ভালে তাতে কেম্পেইন চলি আছে, তাতে ভালকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈ আছে। সেইকাৰণে আগন্তুক দিনতো আমি যাতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে অসম চৰকাৰৰ লগত যৌথভাৱে বহি কৰিবলৈ যাতে আমি আগন্তুক দিনত আমি চৰকাৰ হোৱাৰ ভাৱনাৰে আমি চিন্তা কৰি বহি আছোঁ আজিলৈকে। যিহেতুকে চেণ্ট্ৰেলতো আমি ছাত্ৰ ৰাঘৱে যি আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰসকলৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট বিষয় লৈ কৈছে, বেংকৰ বিষয় লৈ কৈছে, নানানটা দুখীয়াৰ দৰিদ্ৰসকলৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বা যিকোনো বিষয় লৈ পেলাই হওক যাতে মুক্ত হ'ব পাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰসকলে, সেই বিষয় লৈ পেলাই আমি চিন্তা ভাৱনা কৰি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ যাতে আগন্তুক দিনতো যাতে দুখীয়াসকলৰ কাৰণে কি ক'ব আপোনাৰ যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে নিষ্ঠবানেৰে আমি এই দলটো আগবঢ়াই লৈ থাকিম বুলি সেই কথা মন্তব্য কৰি মোৰ চমু বক্তব্য সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ। Jentong umjinti along BJP Dr. Habiteron a Parman would kereka mai kapitupo. Sonsi Lakakatom Jentong constituency umjinti LP school along wood kerek amai mati election campaign jai make kapitupo. Bangso jai make along aluhiaman peng pen kachetong nun ake hai local lemesia visit kromati deputy speaker ta chetong dun. Arni bangsi tami Dr. Habiteron a pando de sang se pen wood kerek amai padu pondo. Labang sa umaya long kachetong dun block chairman Rupsing Bonglung lapen ake hai VDC chairman Longki Teron lapen Mondol Mohila Morcha president Bina Phangchu PC joining si tami padu pondo. Bangso banging koiso serat join pusi BJP aphan pahaipon pupusi aning pathipondo. Sonsi jai mekalong non ki bangji MLA election ke legalong kuson pesi che pahaipon ji mahaphat chethan chimupo. Nongkamuka mention Jeff Inti report Northeast Pay News.